Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan Rina at taga Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Impagarup ko ano makiasawa ak kat jakon kasapulan dagiti dadakkel ko. Ngam nagbiddutak gayam. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Rina dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Pangaasim ko maanak ko. Denggam ko mamati bagbagami kan ka. Ituloy yung kumapay ti panag-adal yo. Makarangrang kayo mat nanang. Imbagak mat anak ka ikadal na kon. Talaga adya kon maiyulo ti agadal. Iso makidan na akon ka ni Eugene. Anya? Wan nanang. Talaga akasta ti kayat kon ang mapasama. Ngamubing kayo pa'y unay. Rumbang ko mga giskwela kayo pa'y. Saan nanang? Sayang lang ti panawan kan gastos. Agdan na kami kat din ka ni Eugene. Isumat lang ti turong na. Ngamay nanak ko. Diyo pa'y kabailan. Sana sinsinhan ti agpamilya. Kabailan mi nanang. Agtrabaho kami adwa. Anya ngay kumatitrabaho yo. Basta, di da kon mapilit nga agadal pa'y. Kastoy lang arutan. Agsardeng ka pa'y lang agadal no di mo mayolo. Ngam saan ka kumapay ang makias-asawa anak ko. Nagtulag kamin itinobyo. Agdan na kamin. Iso nga ala akong dagiti badok. Ala, tangay di mo amuadeng ganti pa magbagakan ka. Alaam nga rod amin ang abadom kat pumanaw kan. Para makita no kabailam ti agbyag asiksika. Rina, ading ko. Manong? Inawagan nak ni nanang. Binilin nak akamakaman ka. Ha? Apay, pudno ka di pumanaw kan ijibalay. Wan manong. Kat, sa dino ti papanam? Ijay ayan da Eugene. Ay na ading ko. Di mon patuluyan deta aplanom. Agsubli kakit din ijibalay. Saanan manong? Kan may sa, kaungat dakdananang kan tatang. Iso asumurot akon ka ni Eugene. Anya? Paumayan ni Eugene. Sukunan na kano. Di kag pampanunot ading ko. Apay, di mo makita aya tirigat mi anasapa na kiasawa? Adi minalpas ti panagadal mi? Tibiyag mi kumati pagsarminga maading ko. Tapno di ka maitulad kada kami akakabsat mo. Pasensya kayon manong. Diyak matlangan maiyulo ti agadal. Iso na saysayatan nga agdan na kami langan ka ni Eugene. Tapno agtrabaho kami adwa. Ay, panagkunak. Di kan malapdan pa'y ading ko. Alang rod, addakan ka dayta. No talaga akayat mo ti makidan na itinobyo mo. Ay na anak ko. Talaga gaya mga ipay-ipay yun ti agdan na. Tatang, nanang, agdan na kamin kan ni Rina. Gaputa ay ayatan mi ti tunggal maysa. Ang kasanon ti panagadal yo. Ang mga nagbabawi kayo matlaang intun dumteng ti panawan. Saan mat siguro, nanang? Nagsaritaan min adwa dayta. Ay. Di kay agsinaay, nanang. Rumbang kumamaragsakan kayo. Gaputa maaddan kayon to iti apo. Kaya't may amaadan iti apo. Hangam saan kumapay nga ita. Gaputa ubing kayo pay. Kan may sa, ilapas yu kumapay ti panagadal yaw. Makamuditan, nanang. Tinapatag. Naragsak kaming agpadpada. Kabalan mi mat siguro. Rina, balasan ko. Talaga ka di nga ayatam ni Eugene. Kan nakasagana ka amakidan na kan kuana. Wan tata. Ala, no iso ti kayat yo. Awan mabalin mi, no talaga adi yun kaya ti agadal.
Ngam sapay la kuma, tamaanusan yun to tirigat. Tata, Nang runa taubing kayo pailaan. Nasken ang maawatan nyo, ati panagasawa, kat saan apuro ragsak ken namay. Adda nga adda tirigat ang mapadasan nyo. Iso asaganaan nyo dayta. marangrang ang kadagiti ibagbagadanan ng kantatang. Oray siyak nga Rodrina. Isumot lang, iso. Ijay balay, sinermonan dak sakbay api manawak. Ita, kastoy manan. Anya nga tanong lumasintan iti pagyanan. Pagyananta kumangay. Saan ka di akinunam nga dakalapaw yu iti bangkag? Nung nga tagyantan ijay, agmula talaangan iti natnateng. Mayat nga agpay suday ta na panunot mo, Rina. Wen, tapno awan ti makibibiyang kadata. Ibagak to kadatatang kananang, noon niya ti ibagada. Amang ano ikaluya damanan. Saan mat siguro? Ipakadam nga rod adagos, tapno amuta nga isagana dagiti usarenta. Tangay kayat yu ti lumasin. Uray agyan kayo pa'y nga ron ijay kalapaw tayo. Agmula kayo itinateng, tapno addan to ti ilako yo. Bareng maranaan yu ti mayat a presyo. Wen nanang, Ang anusan yu ti rigat ti trabaho. Nadagsen ti agtrabaho iti garden. wen nanang. Adda basit indulin ko a kwarta. Ison ti usarin nyo a pagpuunan. Anusan nyo kuma, tay sulang ti amok nga itulong ko kada kayo. Dakkelan atulong dayta kada kami tatang. Kat agyaman kami unay. Eugene anak ko, sika ti lalaki. Isu asika kuma ti adda ang makaammo iti garden nyo. Wan tatang. Dakkel tinaglakwan ta itinatang Eugene. Wan nga Rod. Kabalan tamot gayam ti agbyag nga uray datalaeng. Wen nga rod. Husto mo't tapno maipanagnog ta kadananang kantatang, akabailan ta ti agpamilya. Kan may sa, tapno maisublita ti kwartada ang nagpuunan ta. Wan Rina. Itulod tanto intun bigat. Awagam nga rod adatatang kananang, tapno di darumwar. Ay katun Kastoy kumaakanayon. Tapno mabiit ang makaurnong ta. Tapno makapaaramid tamutan iti bukod ta balay. Agagata pa Eugene, tapno ininot ang magunod ta dagiti arapaap ta, para iti agbalin a pamilyata. Unay matdetan insan Rina, ngimisit ka. Grabe ka mat, Jack. Anya ang imisit nga ibagbagam mat. Nginmisit ka talaga Rina. Ken, kaslakin mo tong ka. Kat, garden nga rod ti trabaho, di gumisitak a talaga. Si kaman mo ti kanayon ang mainitan. Basol mo dayta. Nagkuna ngamin ang makiasawa ka adagos. Saan abale, tanaragsakak mat. Sigurado ka insan? Sigurado ka nga awan ti panagbabawi di tapuso kan kaunggam? Wan, gaputak caring and loving ti asawa. Alawanan. Anusan nyo nga ro ti aggarden. Tapno makaordong kayo kat agkasar kayo matten. Anya? Katuan mat, di mo ibaga nga agdenden na kayo latan. Kasanungay no adan to ti anak yaw. Jakon alaan ti kwarta ngayt itadyo. Ngam kwartayo ti nagpuunan mi tatang. Iso nga alaan nyo kuma, ta isupay mat abusbusen nyo. Saanan balasang ko? Idulin nyo laangan. Nayunan nyo. Kat intun nawadwadan, rugyan yung tiagatang iti materyales apang balay. Ha? Tatang? Sana rumbang dito'y kalapaw laang ti pagnaidan nyo. Iso nga agurnong kayo, ha? Agyaman kami nga rod no kasta, tatang. Dakkel unay a sakripisyo dayta. Talaga akasta, anak ko. Da kami anaganak yo, kitkitaan mi ti pagsayaatan yung anak mi. Un tatang. Bareng addan to ti paglakwan mi inton sumaruno. Kat addan to ti mainayon iti urnong mi.
Umisem ka man. Biyagaw. Eugene, nabartek ka manan. Disturbo ka iti pa nagkantak. Nabartek ka manan. Kanayon mo tan akasta ka. Lawag-lawagam. Man tayo panunot ka. Gusto ka din. Ingka maturugan tap na mausawan ka. Anya ka mata. Nagmayat ti ka kantak. Pagsardangan nakiday. Gaputa na bartek ka. Ni, kapit-pitak pa'y gayam day ta tsinelas mo. Kat insarat mo dito unag ti balay. Kat linisam ah. Ha? Ingkagat isimpan ti pagidak. Maturog akaw. Ay na insan, dakkel at talaga tinagbaliwan talangam. Apay, anya launay ayat ipagparparikutam. Parikot ko nga rod ni Eugene. Anya? Kunakman no kunam a loving and caring day ta Eugene. Idi damo. Ngam nang rugi idi addan na wadwad akwartami. Kanayon mo tan ngagbartek. Managpungpog tutpay. Ay, problema at talaga daytan. Insan, nung at agsubli ka ijay ayan nyo, taag-eskwela ka manan. Awanan ti rupak nga ipakita kadakwada. Ado ti sinasaok idi. Kan maysa. Mabaina kun kadak ayo akabagyan mi. Gaputa mo. Amuda nga ubingak pa idi simuro tak ni Eugene. Kat anya nga rod ti planom ita, insan. Ano sakpay laang ni Eugene insan? Barang agbaliw tumot laang. Rina, mabisinak. Anya ti makan? Adain lintak di taka mo te Eugene. Ison ati anusam apang rabyan. Anya? Nabambanog ti tao. Ngam kamo ti laang ti makan? Anusam ta isumot ti adda. Apay adi ka nagluto itin napaw eh. Pangalaak ko mga iti ilutok. Awan bagastan. Iso ang nagremedyo ak iti ilutok. Tapno adala ang pamudpud mo iti bisin mo. Anya? Oh, buyisit kit di ti kasoy. Awan pa'y ganas. Anya? No awan bagas. Napan ka kumagimatang Awan paggatang ko Eugene. Gaputa dinak mo tan inik-ikan iti kwarta. Jak mo tan di maudawat kan ka. Gaputa awanan ti kwartam. Ta ultimo jay kunan ni tatang anayunan ta kumapaggatang ta iti materyales iti balay. Inyin inumumot aminan. Uray di mo ibaga Eugene. Amok akas ta tinapasamak. Kababain pa yan kada tatang kananang. Anya langan ti ibagada. Huston! Di mon sang kadakamat data. Tanya nga ron ti kayat mo. Jaklatan agsasao. Nga uray saanan ang maiparbang ti aramidem. Huston kunakman! Agtalnakan, tanusaan, madiswan ka! Talaga ka di apumanaw kan, balasang ko. Wananang, kat agyaman ak iti pamatagyo kanya. Kabayatan ti panagdan na ami kan ni Eugene. Numabalin, pagsaritaan nyo ko maiti anak me, ti di yun nagkinaawatan. Panagkunakat na saysaya at siguro no agsina kami, tatang. Nanang, sana bale. Tano talaga ada kami. Da kaming tulat ta siguro. Ay, anyan da ito yung mapaspasamak. Ubing kayo payla nga talaga. Naglaka kayo asumuko iti panubok. Pakawanan dak ko ma. Ngamjak ngaminan maanusan ti aramid ni Eugene. Kanayon ngagbartek. Uray kakaisuna akwartami. Iibos na iti arak. Ay, maawatan da kamot kit di balasang ko. Ang sa apay lakuma, taag kinaawatan kayo matlaang kan ni Eugene. Kat maurnos matlaang tisusik yaw. Nanang. Rina anak ko. Nanang. Agyaman tanalagip mo matla tinagawid anak ko. Awanan ti ropak nga iparang ko kada kayo nanang. Ngam intorturad ko tinagawid. Taawanan ti amo ka papanak. Bidot gayam ti kinunak idi akabaalak ti agbiag nga uray awan kayo.
Nang runa ita ta nagbalbaliwan anamin pinsan ni Eugene. Tinasayat, sumra ka pa yan ako. Apay ngamin, anya tinapasamak. Apay akasta tila nga managawin. Pakawanan dak kumananang. Itala ang ana amiris ko apod no gayam amin nga imbagbagayo idi kanyak. Apay ngamin, anak ko. Ibagam kumatapno amok daramidak. Dumngag kayo, nanang. Tay salaysay ko ti amin. Tiyak ninamnama akas tagayam ti pagbanaka manak ko. Impagarup ko no naragsak ka. Iso adi mo na panunod tinagawin. Kat pakawanan na kumamat. Kaputa saan ka apulos asinarsarong karan. Isyak ti rumbang a dumawat iti pamakawan. Gapoy ti inararamid ko, nanang. Agpadata nagbito, tanak ko. Kaputa binaybayan ka. Takunak, urayak ang makaamiris ka. Nanang. Ngamnas kan ang makasaritak dagiti naganak ni Eugene. Tapno maurnos ti amin kada kayo. Uwan, nanang. Nakarkaro kat agdadagsan ako. Anya? Una nang iso mariribukan ako, nay. Ala, mapanta ijay ayan da Eugene. Tapno ipakaamo tati maipapan iti da itaabana. Babaan iti asi ti Apo, nakaamiris matlaang ni Eugene, kat nagkalaysa kami, sakbay nga impas ngay ko ti anak mi. Kat sapay la kumatag balin nga adal ti kapadasak, nang runa kadagiti agtutubo, tapno di na kumaagbalin adorsok. Alakastan kat agyaman ak unay, tuy pagayam mo, Rina. Agyaman ak iting kapanangibinglay iti pakasaritaam pagayam Rina. Ket kablaawan ka, tanaornos mutlaangan ti amin kada kayo. Adal daytoy kadagiti agdengdengeg. Asaan amay parbeng alaksiden tayo dagiti naganak tayo. Tano awan dagiti naganak tayo, awan tayo may dito'y lubong. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinge di tinagan Arina at taga Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Sound effects, June. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang trabay na imbag nga oras kada kayo amin.